Abana aba umwe naine Mbabazi Maria Princess w'imyaka mushanju y'obuto kandi abire nashoma mu kibina cyo kubanza hamwe na aine Mukama Augustine w'imyaka 8 y'obukuru kandi obire nashoma mu kibina cya kashatu kandi bombi nabazarwa mu town council ya Kyamuhunga mu district ya Bushenyi. So tena kiba abana aba babiri barika afada kuya kamba aho bishoka chacha aho bishoka mutokeri pakira so bambe nabo kabandi babiri bahawe zakwatisha so rubofu ebakwati St. Mary's Primary School Augustine na Mukama miaka 8 kumenashumisha kashatu mtawala Lawrence na Maria Princess aine Mbabazi miaka mushanju kumenashumisha kubanza na Alex. Father Ayebare Harikanjero Horwana mukuru w'Ekereziya ya Kyamuhunga Parish yashaba abazire babana aba okwekwatara hango mu rubyona. Teacher abazire n'impunzi z'ishomero ya St. Mary's Primary School ishasha kurokare gatsabire ruhangare hamanitswe tujuna ruhangare uzire ayishire Mbabazi kusasa hachari n'ibindi nabyo bitwasize Mukama. Abazire babana aba nena kunyenje nabo bagamba abana babo uko gushoma kwa Maria akagaragara imyaka ahamo kugira ngo witunane kandi twenda gwatawe abo batwitaga presentation kumara kwenda kuteka mu hospital mu minota 2 cyangwa ijata St. Mary's Primary School okusoma kwa Maria hichwe kunye bakunzi Christine akazaro yazabaje na kusoma kweli abataka kugira amandika sana na barwara munasako marwaro so odotaka chichese mwezi umuhizi wa mukuru w'abakozi aha wa district ya Bushenyi nawe yashaba abantu bona okama kandi bakaguma betekatekereho wire bona ngo aha kuba rufite y'ebyizire. I encourage all of us to do what is holy or what is required of us as God's people, so that when we also die, because we are all on the way, we are able to unite with the departed soul and celebrate together in heaven. Abana babombe nibija kubana bazikwizo bari yanyencakare ho makagabo mu district ya Bushenyi. Makuraga gasha kwa Olivia na Sasra aha wa Tayari West mu Bushenyi.